Hello friends, welcome back to another video. The 29 schedule chule tu lai che lai ta tu lai viral ta hello tu lai government in forced army hin sei hi pi ham tel Aadhaar card update chung chang hena Aadhaar card na update ngai in hello na document ham na Aadhaar card on thi thei invalid hi thei hello la na Aadhaar card na ko na thil na bol ho zo se hung chawai mai thei ti a ma hena hello la school kai ding ho Aadhaar card lo kai thei lo ding pen number mu lo ding ti ho hung ma hen chứ update bol te ngai update bol detail la portal ho che la Aadhaar portal la che ala ep sin sam tal Aadhaar card number na mi ngai na Aadhaar card number imi aten la chun i phone number anaki pe pa chu OTP chen chi phone number chu kimansah ham hi lo wala thil hello kisi ase na hile OTP chu cha chu che den chi OTP chu imu lo wala chi portal chu na hon thelo ding alo na Aadhaar card na update thelo de na cha chu boin na tam ta o ma hin cho chu etih hin OTP chu etih hin la do du ham cho chu hin se tha du hin se block na zone again hin ngai pe la channel la tha ne hin la lung se tan like share subscribe ni bol pe di no en te me ki par ma sam comment chu la bo nga hin ki pan ka video block na zone again ne hin ngai pe hin vet pe jen ki pa thu ken se na channel la tha ne hin lung se tan like share subscribe ni bol pe di no en te me direct panutin amasa achu video ne ki sim tan he wan chi avela kain sim ki den na amasa achu long process and to a short process na kain sim tin itin le chichu update bol do tele etih check dham chon chu kain se thai na chichu ep ham tele number etih khial de ham Aadhaar card number na kimansah chu na phone number na pi pat na man sa chu etih update ni sagi sunga etih update na bol ham chu ka hin se den je cham pula ko na zone ke avelin nin ngai pe nin vet pe diuna kain tiam ve direct pan zen cha he live a kain pe din chai hoya che du ham tele cha he screen na kain pe banga he masa pe na IPPB ham tile Indian Post Payment Bank hana chahe Aadhaar card na phone number na apply ding ale khat hi appointment na la de portal an chi appointment na la ding te appointment a ko na cho na alo le office na chi ana ki khel the na chu khat na in a second na hi ham tile Indian Post Payment Bank a ko na bol the na online na phone number na ki khel the na cha hi ma cha OTP yo ngai lo i ma cha ngai lo na update di bo na tu a hi cha hi char song umlo atai tu a hi cha hi iphoya chi jam te Indian Post Payment Bank hung do te na no ya IPP customer mi de na imi cha ten la cha hi next interface hung de na next interface hung ten doorstep banking service request form hin cha hoya chi di ham te no la phone number bo hial di hui ja a chu Aadhaar card na phone number hial di ja Aadhaar mobile update hi me de na imi cha ten cha noi langa hi form tai cha hi pi bolan cha hi choose option ti na cha hi Mr pasal hin le na me de nu me ni hin na ki me da na ama sa pe na pi bol hana first name chu pi ham example la ke ya hin phone number ka hial go di tai na चाहे new number to na ki me de fill up ta adang hoi automatic a hum de na answer specific request epg a china bol ham tile to I want to replace my phone number chi me di na adang im cha me khongai pon tan cha hi I agree to term and condition chi me di mi cha ten cha hi ep bol han cha hi kep cha isu di hana kep cha ep ham chu nang ho na het thei lo wala akoma around pa hena ga ki me a new na ga ki la the na na mi cha ten cha submit bol di hana submit bol ten ti interface di hin thanks we have received your submission ti di na chi screenshot no na ki la the hin na ki la cha chi abaya ban chi jat bo chu hin tu a hi chichu nisagi sunga update de na nisagi sunga hung update de tin le bo chun ahung update chai ten Aadhaar card chu new update na ki bo update chu na ki bol thei pan de na tu a hi chi update lo hi eti vet du ham ti la hoya che ki du ham ti le tu a chu khap wedding a chu update bol ta phone number chu appeal ahilo le apply bol ta na phone number update na dinga chu apply bol is submit jo ten tu chu nisagi sunga hi ama hon hin update hin chu etih check dong etih het dong update lo chu check na diwa chu hoya che du ham tele home page ai hunglu cha ten cha noi lang che la chun
na dei de nami eng the na chu chu ga check na dinga chu im cha boi pon cha hi Aadhaar download na hin ga mi ele chun download Aadhaar chiti a hin mi ele chun cha hi Aadhaar number kitin Aadhaar number a hin na click din na click cha ten cha hi enter Aadhaar number he nami de na nami cha ten le cha hi na Aadhaar number na kimi cha ten le cha hi captcha enter captcha hi nami de nami cha ten le chun send OTP mi ele chun cha hi na phone number na pi pa chu update hi ala na phone number na pi pa chu message OTP hung de na chu check na hin ahung lo wala tu ge update lo lai ti na hin ahung ala chun update number tha chu update hi tai ti chu ga ka hin het sa na ten chi number chu update hi ne het te alo update hi tai ne ti ten la chu chu Aadhaar chu naki update the na Aadhaar pa chu naki update the ni sagi zo hapta khat zo ten la naki update the chu ka hin sa ki pa na block na zo na ke ne hin ngai pe ne pe jen ki pa thu ken se ki pa